Tisoviwe Kenni Ti Haunu Kemerer Kenni Tisoja Haunu Jisu Christa Zanunu Vorgaba Pete Kelusia Muterinu Kenni Easter Di Ese Pete Kelusia Mati me fete tha Sorunu Pugaza Po Haki Zemote Isi Kegrila Mona Po Pugashatui Rila Siete Isi Tiche ke cover gadaki Tejebo Pugaza Billy Graham Germany no vo ugo chancellor Konrad Adenauer Zeke Segabati Bunu Poti Kukremo Tehercha Igabati Bunu Unye Kesegazuno Germany no chancellor Segaba ko Kejat Segaba ugo siu Segaba Billy Graham Mr. Graham, what do you think is the most important thing in the world? Idi Poketoshe. Idi poem Haleba, Idi Billy Graham Podie Kalali Kemono, Poe Potopuladi. Mr. Graham, apart from the resurrection of Jesus, I see no hope for the world. Idi Pokipusha, Sidi Unyege Zedi, Seyeno. Apart from the resurrection of Jesus, I see no hope for the world. Isi. Ugotie Gijunuri Lukiaki Kukremo. There her chagaza sigaza tibunriba. There is a door. Christa his Sielagada. How Hazedi to Suja Hazedi. Ugo Peteri Christa Moholie Sidi Poginu Ukemer. How ha Sekatefulagalia Mutsika Sakalia so Hatsukina Ugo Kazedi Terino Kaze. TSALI group watchdi kepanyo first shock the swatchli do deri TSALI check dun le kada moz ugo thie poti uni urker ka jabo de sala kezedi o TSALI check kada mozri kezedi ke mo hoshdi ugo ho wish check ga tibo pibala le do we kezedi ke jete so morivi deri ripa ke mo hoshdi happy Easter ga se uzano mie wish so do me peteri bayopo Saliko krikini di hiedie tenye riba Jisu tie ribazo
아니에 부리시다소 오디기라코테 오리게 바시두 메토벨레브리 아포게 크레치구야 아포 페리시야 아포세게는 디기 봉울예야 리바 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 지수 테리바소 자레소리 보아제니 아르저ďo야소 리바 리바 우랄예ďo디 아기기니 수시lie치 我天阿努巴索阿克阿姆阿克阿姆贝德努我阿克克乌呀阿努克么子索里阿舍舍达连吼木马克热贝德努我阿查塔舍呀。Ajisula forzote asibaso riba riba Jisu ribaso charezo ribo azedi arachadyoyaso riba riba uhalyedyodi aki 我天阿努巴索，你个别带你理解，你个别带你理解，基础才做理解，给你个么给你，基础理解，我可以给我别带个，我努力没呀说。 Chorus of Bokezekili la tome. Riba, riba, Jisu tie riba so, chare so ribo azedi, dyoya so, riba, riba, urhalye dori, agigidi susilieshi. 我天阿努巴索热手节，我给你热手节，萨布萨耶，特切特鲁，基苏别 pray。 垃圾塑造什么被写死了？这垃圾塑造什么被写死了？耶稣 Krista， 耶稣 Krista， 给你不被杀死了，热手节。 在
babo kelilado ugo pete ke se si thali di ke se kelilado me shoche wo kevi shoche ZHAPU zaye KETHERÜ jisu vie pre Tsemu bestiechele Zelaji Zuza tsemu bestiechele Jésus Christ Agediu upeja chelie Reshoje Reshoje Ogevi Reshoje Alasie zayechete Alasie zayechete Gediu Alasie zayechete Alasie zayechete Kese di THEJA chale duwe Peso togi ke ba KRÜTA Hego Chemurisa Hego Seva Hego Bunla Krukregaba Kemesato KRÜTA Ukemizin Chukefra Kepenifa Jehovah Jedo Hego Nzache Nrsudo Nzapisis Dodi Labor Kangulia Hego Pigekri Pre di Legazuko No Hego Siba Tenusho, ZHAPU, KRÜTA. Yalama KEVICHÜLIE, UKESESEKETUGO, JABIE CHISHIJE, GISAKININO, NKINO THEJA CHANU, MEKRÜHILIA GAZA, SOKOSA, NO JABIE CHISHIJE, HIGO JEDO KERÜROKROBO PELELIDI, NZASE ZOLUPALIE, KEHUKROTONU, NZAPUCHLE KEVI, KERÜ DIEZELA KIVO KEZOGOLA HEGO NSETA Ugo DOZEVGE BAGEM HIDI NO UGO KELHULILIMU UGO MEZASE NIETONU TUGELI CHISIJE PART KEKRIGIZE LEVOKETUGONU NGE THODIGE PROGONU HARALU KECHOGONU NEPUGE SEGESONU BE WELCOME SEGESOGONU MUNIPU ZHAPU KECHA NIETORI Porque se que vor que me porque se vor que pa que me bubu kino que tomo que ne que le sedi ZHAPU chasa que le petebu u pie que pre di vor mojen que pa que me chapunuri chapunu more chak tripuno u kruhi que le chasa je ZHAPU diawabu hego chathale je kijanu je doni THEJA KEGIGE THEJA KEGIGE KECHA KEDIGE ZHAPU KECHIPO PESE KEDIGE KROBO KERELIDI KROBO PESE KECHA THEJA REGAZA HAKO HAPETE HEGO NUSHDI THELANO KULE KEDUWE KEPELEUZOMU NOZO TO KECHA HEGO SURIPI PELEDI VORTHAWE HAPETE KIRINO KIJU PETE REGASINO Nke mesato, nke dietho, nke kripo telaga zesedi, ke seke tsori penjali di, rila sigata, tiaha hegobu, nepu, Resurrection Sunday, how sedi, npelele ke vimu, ngudi, hegono tepful ke vichadi vor, nhozodo bakele, kite bori hegorokosi. Jabi pe techesiji. Pato terino telaga zo, KERÜ pete kaben pelesedi Jesus Christa arhakeliusanu ki chamo malosawe amen paralimide
如果贴长木门儿给把给面的，就路给分底好哈，我个做的在个米贴分，给本来pra列，就是克里斯塔里边个格拉给留起来的，接到，给么啥给本来就路好哈，别个自己留起来东西喂，你不这边，如果没透过，我给是给留起来，如果自己的不底个生活到掉。KERÜ Abigail, daughter of AKHONO and Etisham. Come slowly. You hold it. Turn around, okay? Slowly sit down. Do like this. Okay, you wait for me, okay? Yeah. Abigail, no Jesus Christ ali bin kala ke liu tsili di. Kelu ke sasel hoda dion pe pili gadala. Apu nyo mu ke masoro fu zanu baptize sa way. Okay, slowly. KERÜ Bir Bahadur, son of Rukmuni and Monora Dorji. Stay. Vale. Vale, no. Bir Bahadur, no Jesus Christ ali bin kala ke liu tsili di, ke lu ke sasel hoda dion pe pili gadala. Apu nyo mu ke masoro fu zanu baptize sa way. KERÜ KRÜTA Jepper, son of Heno and late KEVI Jepper. Sit down. Like this, okay? KETSHE no Jesus Christ ali bin kala ke liu tsili di, ke lu ke sasel hoda dion pe pili gadala. Apu nyo mu ke masoro fu zanu baptize sa way. No problem. KERÜ KRÜTA, daughter of LIEGISE. Very good. Okay, pare. Ready, no? KRÜTA no Jesus Christ ali bin kala ke liu tsili di, ke lu ke sasel hoda dion pe pili gadala. Apu nyo mu ke masoro fu zanu baptize sa way. KERÜ Mahalo Patton, daughter of KENNAO and Gilbert Patton. One more step. Turn around. Easy, relax. Just relax. Sit down nicely. Slowly sit down. Relax and sit down. Okay. But do like this. I'll hold you. Do like this. Do like this. Okay. Malo. No, Jesus Christ libi. Nkala ke liu tsili di. Ke lu ke sase lu da dion pe pili gadala. Apu nyo mu ke masoro fu zanu baptize sa way. KERÜ VIGATO Mendoza, son of AKHONO and KECHA Mendoza. Still. One more. Vale. VIGATO no Jesus Christ ali bin kala ke liu tsili di, ke lu ke sasel hoda dion pe pili gadala. Apu nyo mu ke masoro fu zanu baptize sa way. KERÜ VTC Jase, son of ZHAPU and Dr. Josevi Jase. VTC no Jesus Christ ali bin kala ke liu tsili di, ke lu ke sasel hoda dion pe pili gadala. Apu nyo mu ke masoro fu zanu baptize sa way.
CHIELIE VIOME VIPREZO ZAO, son of KRÜTA and VIPREZO ZAO. Viome, no Gesù Cristo le bien, che la che le uzzili di, che lui che sa sempre da Dio per pile che da là, a può, no, mu che me soro fuso non per te se sa we. TELAURIRO VIELENE LELE SAKRI, daughter of AKHONO, VILONE SAKRI. Move your slipper. Slowly, come slowly. Turn around. Like this, okay? Vielene, no Gesù Cristo le bien, che la che le uzzili di, che lui che sa sempre da Dio per pile che da là, a può, no, mu che me soro fuso non per te se sa we. Che sa se le dio? Che chiega ma sa po Jehovah, no Gesù Cristo, di noi che bu, che la che le mulie, che ricciau nu lerlie, che go siedze nigile lan bejeya, che dogni po Jehovah go mi tefugo, no ciao che to mu che hirozo, nrbi, che ugo che la le viso che ze sittu di nu. Ugo che pelle biengi slegada, pelle legada sus, bie pragasa, che pelle zulu, fudi,天是姊妹大个这些拍个脸，好多这个两个啦，给这些边只要为，这个这个两好多被这个忙条，再一次理解，给这些边子的，耶稣基督个那个流上的才要为，阿门。
ZHAPU TSALI KEVI Tsukola Sanctuary Quergo Mu NEIKHONUO Mu Posego Peshe Nipubu Japibe Nyo Petego Tsegile Tsuletana Ngo Dioba Metzi Seye Pola Chalia Getsegeme Jedo Liro Ngo Libya Seyo La Chaledio Open Doors News Sile Getze Libya Liro Christamie Kepetse number DIENOBA Libya no Christamie Nye Sere KERÜSUO Kipoba Dairy population 6.7 million Bagetze Dono Christamie Liro 0.5% Rebizo 0.5% Libya Mie Gethogo Christamie Tsegezero Mie Krebudi Hepingu Kipozo Libya no Keba Christamie Kekratza Liro Chazunu Kevormie de Libya Mie Poe Islam Nanunu Redise Christamie Tsudaro Uki Krue Getsegedebie Ubu Islam Tsudagetiola Tehe Tsipia Panu Libya Mie Poe Delegeviu Se Uramie Poki Puges Ze Silero Utebie Gedietz Musheza Geresebie Ogishia Ukikru Ushezanyumie Mu U Society Nuri Ukawaya Sidi Ubu Uki Z Mu Ukamri Ngulielho Dodaya Libya ha central government Bayamo Tejo Sem ha KECHA Getio Jori Set Tuliamo Sela Christamie Kepelemiko Getsaha Kemiche Topono Baya Libya no Christamie Tsegetioko Urano Kamfedio Shiri Europe no Volhudio Shiri Urogoli Getio Cha Bayamo Extremist groups goe Tetsu Gihura Pori checkpoints go Tsalidi Seyu Gekase Baya Siro Christamie Gue Umhato Fe Luki Haki Fetio Tsiki Utelero Ukapie detention centers Kono Badi Utepie Ubu Gedie Tsada Moro human trafficking groups no Zawadi Ubu Pato Gere Moro U Gem Tsibie Ubu Tete Legetsu Togo Tsidiodaya KECHA prayer points ZHAPU Liro KEPHRÜ Christamie Tsegetiokola Chakhe Kegrila Muna Ukoe Puti Kehuki Pori Utepie Gedietz Moro Me Dietz Dale KEVI no Bazala Ukobu Kepenyafese Kekrotho Getsunu Getze Puti Kevigo Ngusile Getiola Chatio Tsaginiu Libya Bu stability Krukre Bagetiola government Putu Getzepo Kapie Libya Tsese Getiola O Kepenyafiki Chatio Kepenyafe Jie U Jie Kedimie Nuri Kekha Sebaya Balia Kejala Tsaseu Libya no missionary Kola Chatio O Kepenyafu Ugo Chatapie Kepelemie Putu Ketsuko Se Kesele Ketiola Kegrila Muna Ugue Po Temie Putu Kemomie Se Kesedi Paketso Kekrowaro Ugelhue Kemichino Bada Levi Ketala Nipubu Hasi Mugemeje Mu Gerogo Kapie Ugo Tsele Ketiola Chatio prayer points Tsase Ketsuno Pulasudo ZHAPU Liro KEPHRÜ Christa Mego La Tsaginiuro government stability Bu Parlegetola Sishe Tsase Liro Tsuno missionary Megola Shidi Ngopete Kese Kenurhedi Tsase Hagola Chale de Me
Hallelujah, hallelujah. Gekre gemesa ni pu Jehovah. Mpe shemun za tseawe. No jedo bavedo hanu hazushiri. Puti ki vivo kapi heko tsisidi. Heko bo kru kredi. Ni pu nrashola ligivi. No Jesu Christa. Rila sheketa. Disoja hanu hazushiri. Heko bunu hadi. Heko nishiri. Heko nidi geze nrasho. Bali givi puti hahala ki teje pian tsisiawe. Tie hego libya me seye hahala. Nipu sedi mhodzino foria. Tie seye haha kitte breke me shiri bashi. Nipu nrashon zushiri rasholi kemo. Nipu jisu nsanu kekroton zushiri kekrotole moketsa. Anipu seye haha ke me jep torge bagola. Hego zune ke pelemia pette gola chayawe. Kekre nipu nongu me shiri. Tedo ke viri kapia ugotsasa. Nipu na ke te furo feri kapia utsasa. Oke peleri tsupe nisasa. Sidi ugo bunu zushiri. Nipu nze ke krotoke tsunu zushiri. Puti ke fiko ngusi leke dola. No ugo tiri tsuke rasa mo tedo ke viri kapia ugotsaje. Shiro nipu seye hanu. Government zushiri put together stability bobu parle ketola ke kreni pu nongu meshiri kruhisuje tie ni pu jisu noe ke di ke shami ko zushiri ratsidi government bu put together po parle ketola ke kreni pu nongu meshe zodi he ko ke chari ke la se vo ko zoje shiro ni pu he ko missionary me ko la nri chaya ni pu kite bure ke meshirin lietsutyoshi ni pu he ko hakya no ni pu Krebagets, Mumia get Krasushiri, Nipu Haiti, say Yekrope, Kemeche Bagola, Hegoche Chayaway, Mumeshi, Jabia missionary mea Petecos of Shiritz Sije, Nipu not a dokivi Kapioko Tsuje, no protection Kapioko Tsuje, no Mumeshi, get a for a fur Kapioko to Sidioko Bunus Shiri, Nipu Tefudim Hake Huberitz Ligetola, no Mumeshi Zodi Chedo, Hegoke Chakela Sevo. Libyano missionary miyako shiri tosike leotsile nudi hego bettego kese kenurhedi Jesu Christus anu chasayawe amen jiti no liro hakingule dio asher saketa ko nyo pejeri hakya korle domo KETSHE Ke kre ke mesa ni pu Jehovah mpe jemun za tsetoria we no jedo bavedo hanu hazushiri he go bu kage sigi no kese njabu tsprele ki vi puti ki vi ha kage sala mpe shewe ke kre ni pu no he go bu di sonye semoro ke sho mape te go no provide tsya ke jala ke kre ni pu mpe she ke tsa pusya we je bavedo hanu he go ha ho yo nte jesu diodi sevor do seba Gengudiota, Gekreni Pu, Nongumejidi, Hagom Hososhiri, no Japibe, Casa, Sidi Medo Gimhenu, Ngedi, Sem Gedi, Tsapejagili, Tsije, Shiro, Je, Nyonyogo, Lyotsageta Colano Zoshiri Chayawe, Gekreni Pu, Nongumejidi, Japi, Ogozoshiri, Petegori, Tsakili, Tsije, Geze, Genurhe, Jesu Christus anu Chasayawe. Amen. Jesu Christa ke shie penzo di relasi ke tau zanu ke nise vorga ba pete ke lusa mu zigelie tsia shiro ni luki haki ni tsnya ba no ni pu KERÜSUO ti honu
Easter service on UBC zedi ke hugaba beteri ke lusumu zegilie tseyawe Yesu Christa ke shepenna wadi hila shega ta ulanu no ugo bu tie kizu kasaya ke mo mori kizu ki numulia ke mo ke ni so se be ugo vietsele ke mer ripie ugo vie tsele mo kizu ho no ke lugir bizomo ugo sieze ke ni ke mer so se sedinu ugo bu lulegevi so se tsedewe sala ugo penyofa pom ha to ke za pom ha to ungo ke ze tsbie ugo zge se so se gradi ke teji se ni pu zdi ni pu sho preba me je ke penyofa zabu zaye THERU ke liu tslie tina ugo che do ke hu chaza me je deri ku credinu ke penyofa sho ke lie tse tina ugo ti che ke nie je te tsmo de Musala tie Easter Sunday ho ape mudi ukehu kakawashe keze te heritse dio sugosala dodzego tseba sala ni ko mi puribu kehu kakawashe lada mudi pa kehu kikitie pedego annex hall nu sase ledi jubilee complex nu kitse pedzega ba tetsa space ba sala le sunushiri body keze kepekrosje keze ke kiesia ugo microbu gala meri sesede tepugo tenyugo kroto keze keredi te ko ala meri go sesede ke hu staff ko shiri kresar go shiri ndundun hego uti uza khasesedi ugo bu putudi te tselegedula arnye meri go ritsasa sala kresar go shiri mustaf ko peje geze sus pusiawe sala mi porito damodi ke ushe che se body che per colase je ugo puti ki mela vodu ji simo puti bu haidi vi mi da mor shwe de haidi che per colaga za ti che ti la ga za ti la vori simo sala ugo teti so za che vi sebo puti occasion putu se ga za bunu che se che huba se she che se che controida bowe sala so se lady ba presaje voga da udio ba donu ugo ze preferbo puti voga da so se ni ke huburi si ba de anjali kachari po che penyofa kinu relide nie ke huburi pola pokikula punyonye la chabameje kikru hala chabaje ke zese pesisia anjale po shizefa rohini pol hepolu mi tsomogada fu babaya mo po sefri tekeya shiro punyomi ke nyeba tenyunyu mi yobu mu tepumi yobu tanya mu vashu unye nyobi ticheker tenye prede mutie ugo jofa ugo kawadi tuk에서 ugo la resebawe ye ke chanu ugo tsipra kwala ugo krimi kwala chabaje ke tsese besisia ugo kia ugo tsipra mi ke niu kia tsli do gazala uni bekriba muche do su subise besise ke li tsli do Esther mu ake kresetu no mu ke luza ki uni kia tsli do gazo bise besise do Mrs. Tokoro Lusa, mu Mr. Rajusel Lusa, mu Mrs. Kedieleno CHIELIE, mu Mr. VILALHOULIE CHIELIE, Ugo KIKRÜ, Ugo Nyonye, Kresetuno, Esther, mu Keluzake, Aki Unikia, April Zamepe Surunye, Haki Hanu, Kabapulki, Unikia Tsuyoje, Sala, Nikehuburi, Kia Hohala Chaba, Muvor Jabi Utsuje, Ketsuse, Pesisea, Hanoa Tejugo Tsilidaliro. Hotel Vivor nunu te hego tsidyoba ni ke chatigi ohala chabaje vor gazu sandenye ugo evangelist at large asamnu tsagaba nobin bora po ABCC license ke sebi putsidi pubu ministry license sedi ni pu leto tsiligivi u ABCC sus allow tsede musu zedi zamepe dienye vor gazu diobanye Ugo Mission Board nu microbo Ugo Associate Pastor VISATO zedi Deacon Board korisa seshe microbo sa seshe Chrisargo microbo isa idi pie hato ha tsipie nobin bora zidojewe sala ni ke chatigi nobin bora la license kasadyoga ba program ho hala chabaje mu ABCC ri bejewe poliro u ABCC ts prosomode there UBC evangelist at large tsagaba su sezedi
개후에 노빈부 보 예토 라이센스와 세디니부 자부 츠모쇼 비바가다수 승우디세 ABCC기 차가스기 ABCC 뭐 ordination board에 누나 응고토 퍼스 서비스 뭐 누나리게 밀리디 모르게쇼 페테 서스디티에 부부 라이센스 가비부 츠리기비 무 세디 부부 니부 자부 츠리기비 차크르비에 우츠게서 뭐 우고 미션 리누스가슬라 ABCC 뭐 ordination board beje geze suribise besisiyawe ni bubu gomato tsujo geze nobin bora ministry nu tsasabu go petenu jasagili tsatina geze uge chawe ugo jejidi zper ka sago zegili mato susa tsile dadio mu geze KETHOLESHÜ ho perlia geze gemhe ajudo romigo suru nu perlasana bawe uge penyova die hait geze pubawe 우고부 부기누 그제 부츠리가다 수스 부자 니토 부자 수토르슬라 니에 르르르스제 로미고 소루 세누 세데디 왜 지수 크리스타누 줄루 프겔리에 베테리 부세우누 줄루 플리에 따조즈 니에 시모메 우왜 줄루 프겔츠누 부세우제 부츠디 우크루와 시디 Bozaye ke sinunu Christa che perhila ke limhi uburi ke luka sa se hu tulege dola ke kilamona we poseunu poze pochele daro pomhe very hila ke sinu poze pochele tadio we uke puma miu pedzwadi ke puma diet samule ke dola temye ke we upie posa cruz ginu gowa tageje si tulije ke huburi siega wamie ke pumanunu pris tazozla we kristaze siwadaro wataro we puzedi ri rilie ketio bellede ke kilamuna krista ke siego donunu rigelie siala sale hotageze we sibade pomho ke sie puke ko basamode posenu que puma la va pochsie purhi tugada que riu veu que penyofa kitsa lazo sala ni kuri que puma za siedazo mu jisu kristanu u que penyofa kitsa rityo taze leleje zulu que fa pocha hadebo su mo hadebo unum mwe ugo que penyofa dinunu sigilie ha Posenuri pose potselede mo porhila shigile gemhi sunuri pose potselede sala ugo shidze nidewe ugo nyonyomi tepfugo jova wordi easter tihonu po occasion honu ugo zulu fekele hohari puchanni se mugo roko tomi grobunye gaze ego susurise ke pubawe mu matohakwa tsgile tsuvorgile gola ke penyo peje nigo pejeri hakya koridomo ugo za zulu fogezegi puswade there goes go presidio nigo korle abigail bir bahadur kretizo kikusenyo halo vike tuto vitisier viome mu vielenu ugo miteva ugo homie unichu tenunu hakyanu go dedicatele sunday school nu share di tie haidi kepele taunu ugo thyo ugo kepele chasili hauha utyo pe pigelie shige zitsile susala ke penyo fe pejeba microbo vor benyo zenu lerdi ke pe kroledi haidi krista shiridi ugori ke krio ke mhedi ugo ke pele prale moshidi zulu fegetyo susuri pe pilewe micronyo go mu u tekke baya geze u guardian ni go pe te peje sunday school ke pa thabi gori peje unhi chununu u sunday school nu ubu krista je kepele je sus city shirlie mutivordi ukehunu keze krotho putsa di keze kepe krodinu kepele kelhunu keze honyoho kruhi honyoho kerer mushidi ukepele chasidi di tie haidi utyo upepigele ha kidebri nipu pejeshi puri ke kriga zunu nye ugok ni pubuga tselhunu nye contribution nye ukepele unu nye huburi nye contribution bagazu sus muameje
你不不这边个好多这个是个我的这个嘞这天呢，每天你个每天不个，你个天只路不个嘞，好好这里。给本来耶稣基督是第次到第二个字，你个属是 prophet， 给自己每天个给我们 work 吧，别得个给别写是话的，好好你个 declaration 不的，我给不 work 自己面，怕托给面也是不我个属是吃里的位，我只路不个嘞，好好这里你个天了 Christa 么 UBC 努只 per 了的，只 per 这里个当属是这里天给我的，还别得努。你个撒普拉掉，你个几个努，可撒尔是这些，还得彼此秘密么？给乎列托努不列托努不热不努，你个塞掉，你个努力 plus 我的，给乎马托比你本来个是努，你写的只是丢么一个字努，你哦，是的努 progress 是是 opportunity 个啥头位 ，privilege 个啥头位，是啦，给乎 ministry 努。你个撒普拉掉，给我们别比个这个努，你个彼此里了，给我们别比个这个努，你个撒普拉掉，给我列托拉考个是努，你个撒普拉掉，给我热国个子努，给我热布热国个子努，你个撒普拉掉，你个天海的图拉个巴努 ，UBC ambassador，Christa ambassadors way，there is UBC ambassador 灭刺杀的 ，UBC represents 杀的。把掉，好哈天灭国土么？这话 Christa 么way，Christa 给乎way是啦。你个 as the ambassadors of Christ and the body of Christ, particularly Union Baptist Church. 你个 ZHAPU 努，你个 testimony 努，给朋友说写几个托面子的，不是连毛说比way。你个给罗兰努 UBC 部。THEJA 我连毛说比，你个兰努 UBC 部，热萨不到说掉。대리 시가주문은 유비시부 태장무 사고길래 시가저 틀림모쇼 비웨 설라 개후 베테 수누 녀러리 유비시 누츠 퍼스길래 유비시 누 멤버 베테고 수누 녀고 제길래 수스 츠야웨 녀부부 잡에 녀고 츠스길래 츠레 우고 계제리 메츠가 차츠리는 바웨 우고 뉴뉴하고 하미 테프고라 차죠 개펠레 누 개펠레 겔룰 후버게 즈누 티에 피하가 자세고 빌레데 무티고 ZHAPU que ça c'est bien que pelemie qui pousse mu pesisde haidi gobu que penyofa siezi que tromitsi di que lunu lu share que zunu que penyofa krefa poteja tufa jiu shiro que lunu bu nyepu ZHAPU que ce que lunu dio pelege de la ugo jabi ugo zese ugo lachase medoke pinuke penyofu ugo que lasaje haidi krisar di lu share que zunu ugo que lunu给湖北他家夫，古时米不他家夫这个这个他家是我是差别些，如果你要搞自己的吃的买，木西的他老知识的，不第三类的。给开你不就好吧？一个街道，你不你这不嘛多好个哈，木一个这不米吃的，你这吃法为你不就好吧？若不不人你不，你给我的了，就是不买人木地基，就是那乌泥子呀，个这就是不是。哦，你不接到个面太富个，别有个那个流吃嘞，怕嘞有点别怕嘞，某些的你不就好吧？给别来之路，给不好弄，如果给别来有别怕别你不给有几十个什么好，这里你不弄条在一起里去。也你不就把地基地里面个，这里你不一个人一个你要为，给好天基之路，给好 Christa 莫好哈 UBC， 给这里个面太富个啦，一个你要为你不就好吧？每天来的给本来个头努，你不只 propose 个嘞，就是说你不给子努，给本来给 crew， 给本来个头努，只 propose 的天，给地啦，在啦 ，Christa 莫啦，你不就好吧 ？Christa 莫。苏次的路斯的丢个子，你不被逼个脸爬过了，一个你要为一个你咋才为，那这边你不，如果你不个子自己，阿比格西里，比尔西里，克基佐西里，基库森尤西里，马罗西里，维克图托西里，维基西尔，维尤梅姆，
VIHIENUO Nipu no uko Kruhisade, TID Nipu go Piao Pigiligim, Kepeleke Lulu Vogazunu, non Tionipu Jehovah, Kemasorofuke Kopie Ugo Tsusigilitsie, Ugo Bu Nipu, Nropu, Ugo Zebagata Sus Silie, Nropu Bunipu, Haprogigazu Utsushi, Sus Ugo Buri Siledi, Kemasarofam Haprosicos, Sedi Nipu Jehovah, Njaputs Sedegetio, Nkehutsu Shili Sedegetio, Nipu no go Kruisigilitsi, Ugo Kelunu Nipu, no Zayetsiliji, Ugo Kelhuja Pulan Peje, Tenipu Jehovah Ugobu, Ugo Kelhuja Pusus, Rugosidi Nipu Jehovah, Japu Zidi Luseligedola, Nipu no Ugo Kruis Liatian, Gogeleglu Susapi Ugo Tije, Medoke Pinu Nipu no Ugo Yale, Ugo Rugosigilitsi, Keshu Jinunu Nipu Jehovah, no Ugo Yaleji, Mugobu Heidi Kepeleke Lulu Vogatunu, Nza Sedi Nipu Jehovah, Tepudi Luseligedo, no Ugo Crosser Tiana, Kehunu Lerts Prosigilgame, Ugo Kelumugo Japula, Nkehu Mohohabu, Tejafuje di Chayawe, Onipu Gobu, Ugo Kelu Usedinu, Njaputsugas Susedi, Nkehu Buri Susedi, Japutsuke Hegele, she gets a certain Onipu Kelunu, Kehubu, Razafagata, Sagataumona, Nipu Jova, Kehubu, Tejafagele, Kehubu Tsaje di Chayawe, no Jabi Ugo Tsaje, Jabi Ugo Kikugunui Saje, Ugo Ginu Nipu Jova Kikruite Sabie, Penui Sasa, Ukro Zumirite Sabie, Kita Sasiligajo, Nipu no Ugo Sesagile, Tsaliatana, Mutehego Gazedi, Lerdi Nipu Jova Temohonu, Gazets Purple, Zatobu Tadi, Lerdi, the Persigale Hazedi Higo, Hiko Nidi, get Hejibian Zedi, Jesu Christa Kalakiluzanu, Chasawe. Amen. Chichidiugo, KERÜSUO, Petesunu, Ugo baptism, lesser hockey, Ugo to Sigil Sudo, Mutalao Nugo, Jedasadaway. BELHO Sio Zego Gizidi, KETHERÜ or KETHOLESHÜ produce Segilichido. Zedo Lessenero, Gorint Miko, KERÜ, KERPENGU, Verse Ponu, KERPO, Gorint Miko, KERÜ, chapter KERPENGU, Verse Ponu, KERPO. Mularo God, Segiligim Hidia, Verse KERÜ, Persedo Musidi, KETHERÜ Pregilichido. Jayu, Christar Hilasigada, Shiro Awafa go Mu Shizrigo, Adie Likivi, Pupie Nikishu, Mu near Suzili, Ziu Sugi Meti Takiliu, Azi Nibu Suze Lelasha Noya. Kekwila mona angukilie, hakejat ho pie nitswate, su ketolechenu tupi kejatoi, Christabu uke pumakola sewate. Mupo kafa pengusha, sasekere kiniko, re pengusha. Sase po Jacob Pengusha, Mo Sase Apostle Pete Pengusha. A Apostle ko Donu Kechato,
mebu our se apostle body kelit samo a kepenyofa ke hu petche penachla Kematali Perdome. Sala Ari Mu Uko Shiri Hepete How Pupi Mirpetaya Sala Nekori Bele Lide Hatawogi Kipenafu Zayat Chiglis Lieutenant. KETHODI TAZIDI PROKISHLA NPC di Bujabi, Betego TSALI CHIELIE THEJA. DIEKEPU Jisu KISIENU RILASI KETA HAWA Uko ROKRA KECHA SUSU CHIELIE Miepo PUGECHA Christian history nu HAWA se greatest miracle ungom hatho kazato isidi pugecha susecha mutie Jesu Christa hilasi keta hoha oko Christa mi kepelenu po sulu mori po mecho thoza kecha susungulie tije kekra Christa ki hukoenu Jesu hilasi de ekecha hoha pra mu kepugecha susechia dile kivi lesugonu mohoshniro gospel diegonu mohovoliro Jesu Christa hilasi keta Jesus kepugesha susingulie uko worship leader na jedo prakeshigem hidi mati tu temepe tetha kusosorunu sabat che diobadot jathiriunu Jesu hilasi keta diso ja kise tenuko mekrunu vogechigi dilie kape uko tsakesha susuliro po haki jmote po ke putoi po hilasi de isidi hilasi keta dilibe ko kipu ke chinguli look to temefe die kusopengunu tenuko vodi mekru mohoshidi mekru me toje keta tiunu tigi diliwe ko kipu dishi ni ko kiedi kesie ko donunu rito ke tau feyaga ni ko kiedi kesie ko donunu rito ke tau feyaga po haki jmote deri po hilasi de isidi Jesu hilasi kata susepula ki chunguli jedo uko kezidi Korintia ko lesekeru tu te ker pingunu Paul tu kesha Jesu hilasi kata zeho ke puchana Paul enu dili ke vileso kem hedishi ki kem hege cha ripondunu sidishi somie pu favorishi ke cha susu ke pumo deri Paul jedo tu kesha lesa haunu Hilasi keta hoha pochaki ke choposhi kiga chopola hilasi keta hoha me yedeshi ke pole susutusha the importance of Jesus resurrection po susupu ke me yega shinguli gezedi Korintia ko lesa ho hepe balidi go keze mohshido Korintia ko tu te ker de susu mohshliro pole nu nipur sogecha worship ko susu the tarhoge church kirdishi kuso kir ping du party chametha kiga chabala Christa hilasi keta pose mo por hilasi keta hoha pocha kiga chabushi hilasi keta hoha kikim hedi potsa ke dishdishi mutie hilasi keta hoha we kiga chak pokhapi kepele mi got sabashi ke cha posu su vatsasha Salat Korintia ko kerpingu pon nu ke di kerpingu honu pole ke premier ko zelavo gospel no sakecha uko susungulie uko zelavo di dilikivu nu kakesha susungulie gospel isidi pudaliro uko me ke kari dilikivu susa Jesus sike mo ko lade ikecha suslepe kraya gospel zepuje isidaliro Jesus prapi uviet shleke mo ko lade isidi lekecha susachia Jetiunu ke hu ke kari dili ke vira jachaba
mo raja hako ha me yese ke krila mon raja hako hanu for body she themi upe pile ke la ke lepi oviet chili di parge cha ke krasus chia mo sona gospel ha ke krachati lepi Jesus Christa lepi oviet chili ke moko Jesus si ke moko bu sile mo shke cha susunu leya dere che do di ke vi hanu mo shaliro Corinthia ko le shu nu po le nu Christa mi la di ke vi ha pochani Dile ke vi ha Christa mi ko la me ye ke cha po so tasha What is gospel dile ke vi ha ki ke cha poga Dile ke vi ha ki ke cha po shi ke cha o go so kra ke sala shin ku so po mo ke ni nu mo shli ro po ha mi di tu sha a dile ke vi pu pe ni ke sha mo ni su zeli tiu su gi meti thakiliu a ti ni bu su zele shin ya Corinth ke hunu Kepele mi kowe puti hovo ke taki dile ke visu serenelie o ko indo dile ke visu su penelie mo kepele sununu o ko kelhu ha redi ke ta su secha so la Corinth mi ko Corinth ke hunu kepele mi kowe they knew the gospel o ko dile ke visu su sige cha su sungu dere o ko hu ke vonu o ko tison he kelhu nu o ko kelhu jonu we Dile ke view we relevant ba mo kita susungulie ke khemo ba kita susungulie Corinth ke hu ha mo shali road Corinth ko les ke reunu Corinthia ko ke reunu chapter po no for the care diet ke mo shali road Corinth ko ke hu no problems ke kraba ge che po shi po podim ha ke re ba ge che ko susungulie do ke pele me ko dono disunity Keze nu pochili mo get cheri bage chinguli mu pole issues su address ke banguli do Corin ke hunu ke pele mi kropo enu uropum ha proko superiority ha proko la uto ulle pe khodi homi le pe ke ga susuri bage chinguli mu pole sala ropum ha proko re address ke bago susunguli do Legal issue lanunu tejo lanunu ko ke pele mi ko krono no ho tesho se Chapiki no vodi tenye ke chege ho pejo ke sige ke hunu susingulie sexual misbehavior ogo susingulie mu pole so ko address ke ba chapter ke rego provoli ro susingulie do ogo dono ola krike so she ni pu ke kacha hawari se ke krge sige problems ke kra so la korin ke hunu moshli ro problems ko issue go puso ro pete korin ko ke hunu zomo se ke ba susingulie Paul ne Corinth tia ko ke hunu ke pele mi ko ki dili ki view pe push wa de mu o ko pele le dazo how no mo so she chapter kerping no mo so le o ko su pele le dazo o ko ke pele revesu so ko se de pe vili mu ke pele mi chodi tazo dere o ko enu sunu ke mi chipo ze ke se ke ba pele ke lie sunu Lerdino ko kelhunu ke kelemo mimida je ke chase simuli moslo pole no ani ko bus sus lela shne yale isi pochai no I want you to remember ani ko bu dile ke view le ke sala shnali tiedze pe ni ko ki push ni ko lele ni ko thame dile ke chu ani ko bu sus ra kala shnali isi di Corinth no kepeli me ko ta ho ke shase simuli they were saved by the gospel verse ke ni no motion liro Dile ke view la pelele di go kelali de o ko Jesus teze tsase bali morge sho pole Jesus pugi chinguli ke krila mon pelle ke le honu dile ke view no thale le li ro honu pugi che o ko ke pelle ka me thochwal hoisi your faith will not prove empty prakili Jesus we ka me thochwal le ho isidi pugi chinguli tie Corinth ke hu kem hedi she o ko Krista me kel hu nuri Dile ke vi ha pelle ke lie prake lie haunu thame ti ke she mo hanul hu ke she ha me yes ke che sesunguni dere utro okil hu no officially ro okil hu jonu hatom hatshunu udipudi shunu dile ke vi we poke ko bamu ke ta sike che ponunguli hatom hatshunu dile ke vi ke ko thashli mo ke ta sesunguli The gospel that we proclaim
and the gospel, the Bible tells us differs. Uko praya keja dilike view. Mo KETHOLESHÜ dilike view puke she hauha contradict ba keja. Uko sikecha ponu ba mo shikecha susu uke toshin ba. Christa mi keja the Christianity that we profess. Christa mi we keja uko praya keja. So swe lerino dilike view ke ko tashmo keta. Sikecha ponu ba mo kishikecha je do pole ni pu di hanu uko ki ke she sunguli. Uko chili mo keta honu. Uko CHIELIE mo bageta honu, lulie mo bageta honu. Uke penye fu diwe, uko chidinu, uko kelashe. Challenging us to come back to the Word of God. Dili kivi nu la vorse jegeche, uko keke she hawamuli. So na dili kivi isidaliro, gospel isidaliro. Kepele nu picha, pikere tokoro bimo. Deriti kepele miedi praledinu. Huba keche, uko la meye ko keche sesunguli. Ukola me yekoba mu uko hauha lepesu sasamo shaketa. We need to seriously consider our Christian journey. Kuso se mu dienu pole gospel hauha kike chupo shiketa. Uko sibaya ke pubaya ke chdipo poe ke krola ke shimulido. Dili ke viwe kike chupo shiketa. Ke zuttono poe suso vatsashe. Kuso se mu dienu. KERA angu kelie hakaja tobi ni tsote so KETHOLESHÜ tubi gejutwe Christabo uke puma kola siwate sidi pokrua deri KETHOLESHÜ ke putwe jase here hila side dili kivu so how hakecha uko susumuli. This is gospel dili kivu we how hade jisu uke puma kola siesha pokrua mu po ke sienu hila side dili kivi gospel hom hachase nu poe vatsasha kereo liro Christa uke pumala siwa ke tasusupu. Christ died for our sins. Mo mi poe nu po salvation nu po kel pellekel hunu Christa uke pumala si ke cha hawe po foundation uke cha po mze ke me yeto ke cha susumuli. Foundation of our salvation is Christ's death for our sin. Ugo bu hawa le ka salashin ba. Ugo chedo zulu fakeligo Bible study class ko nyu ko ze hawa ke pu men no sesumechi. Jisu ola siegesha. Mo salvation experience no hawa pu men ze ke retozo ke chunguli. Temi we ke puma dietche ke to tiunu. Ke puma ke kobu upap for segatonu. Jisu Christae ugo ke puma la sieshidi. Ke puma te pasus nu uko sha pishwade ke puma ha perhia ke ja ha chupe shoya ke ja ha pe kaya ke ja jobo ke chunguli mu uke penefa ke metojo petsuya ke chunguli so na mi poinu po ke puma josu so pagi ba ke josu lepesu smoli ro ha kile ha to semor ke je mi poinu su lepesu pesu shli moli ro dili ke vi rene ke liwe ke me thotchwa ke ta uko susumuli sinful nature ke pumajo ugi bara ke cha sus lele moliro ar ke jova ke li murha ke li semo shote ke cha sus lele moliro dili ke vi rene ke li hawe ke me thotchwa de mu dili ke vi we pochani mode so la pole nu dili ke vi chakiri thobie Corinth nu ke hu ko ki pu ke shu te me tha Jisu Christae ki junu ke puma ko la sieshwe ke cha poe susu pusha Christa ti uko ke puma la siwa ke ta susunguli dile ke vi cha ki niu liro po krua ke ta gospel component ke niu nu he was buried isi po krua de siwa de mu po krua da ke cha susu ke sie nu hato tela to liro ke kruni susu tela to chia ke cha uko susunguli Dun hikinuri uko busu sungusha uke ke hu tsprumi fo bosi ke shindu ke sie no talatosa temi ki za ti no chege za talatosa temmo sele di kruke wasu sa chia jisu sie ke chanu bokru ke cha ha chege cha uko sunguli bokru ke shunu KETHOLESHÜ pu ke cha ke jiu sie pidinu me krunu le ke cha po entrance ka ke wasu sunguli mati dile ke vile shune pu ke cha Rukumie ko punoi vodi po entrance feba me kru fega ba
rukumi go bu nei vo su feba ke che su nguli po chai no jiswe krutu wa da zo ke che the reality of his death su proof che ke che su nguli kruke wa gi no set tu zo po set tu zo ke che su tasha mo mi po she mo di pe kru ya mo ke che go titi ke lu ni su temi je no su nguli jisu ugo ke puma la siesha mukruwa gospel component seuliro po ke sienu nuri la siera ke cha dile ke visu singuli KETHOLESHÜ nu pu ke shitu di por hila siete isi he rose from the grave mo por hila siga ta ho haliro me krutsu me toke ta ginu su tasha me kru me toke ta ginu por hila siete siera ke cha su proof che ke su singuli Jisu relasi ke tatiu nu, zievo ko mu pehe ko nu, ke to ke viewa to di, shirkira kapi krikecha, rekumie ko jakrwa di shi, susu puhiji, relasi da ke cha, pusen mo di ko, shirkira kapi sepidi, ko soke wa susunguli. Dere jiswe me kru nu la shide, musna por relasi ke le hogi nu, pelle ke le ko petela. Kesiu nunu la shirli ke to chakrashawa ke ta uko sisunguli dili ki vi kazathosa jisu tie filasi de we ke sisunguli kenma ke liye dili ki vi hawa gospel hawa we sala ko la dili ki vi ke krilamun na hawa dili ki vi hawgi uke merani le de uke mer ba kapi utso it gives us hope titi ke hunu re ke merani le ke ta sisunguli sala let's get to me boy if there is no resurrection there is no gospel isidipu rila ke Jesus bamo liro dili ki visus bamo dili ki visus bamo liro ke mer bamo ke Jesus ngudi dili ki vi bamo liro ke mer sus bamo mo pole dili ki vi ha Corinth no ke pele me ko bu rekala suci ha pi ni ko ki puswa ke tau rekala suci isi mo pole di cha uni se ke chupo kuso senipu gospel ha it is not just important but it is of first importance isi English no liro of first importance ha me ye ke chu bi mo der ha ma ke ja tho isi dipu puchai no pole dili ki vi ha lepe shakiche pala dili ki vi haw hawe ma ke me ye tho mo ke ja tho ke che sepu why is this gospel of first importance ki ke chwala dili ki vi haw ha ma ke ja tho mo ke me ye tho chrega Jesus se hawa me bo po pe tsepen di po be pepe shoti shri kruke wa susrbimo there Jesus se haw liro it happens according to the gospel Jesus siekeshe kruki wa murhila sikata ho haliro KETHOLESHÜ ne pupi ke je siji ke si dien pu ke je go skos ginu skos chtivor ke she sunguli jiswe prophecy skos putivor ke she sunguli do KETHOLESHÜ ke we no mohshliro Isaiah hipingu senuri Messiah no po themi ko ke phumala po siega to sus pu ke chunguli KETHOLESHÜ sula Jisu sieshe ke to murhila sike to hawe sije ke si diego no puzo vorsha te chu ke ta ke phuma the mi halali ke to hawa KETHOLESHÜ puvori Jisu Christa gi no chti ke shesu se chali moti ugo ke pele holiro our faith is based on the scripture ugo ke pele holiro KETHOLESHÜ gi ba mo KETHOLESHÜ hawa puke shese jiswe chati ke shese singuli solatie hilasi ke ta ha ugo ke pelle nu me chotomo ke me yetomo ka jatho ke che ugo sese krashike chake ni uliro polna ho ham ha ke jatho ke ta ha chake ni uliro po puke che because of the eyewitnesses hi be nguke wa ZHAPU mi gwe susu pu pe tha ke shla ho ha ke me ye tho ke che pushe kuso pengu musuru tiki mo hoshiliro kuso pengu no ne ke di tha tiki pole no eyewitnesses krobo hi be hila sikatao krista nguke wa me zakrobo tushe kuso pengu no po ke fa pengu she isi po chane po pitor pengu ke she susu pu ba so the 12 disciples saw the resurrected Jesus.
Seshe kuso soru nu pugecha vapoche mi creepingu ki ziri pengusha iside ex nu go hakeche go lesson no mostly ro sunguli do mi creepingu ki ziri jiswe lavori filasi kata sie sugo sa pengusha edipu kuso teninu Jacobri pengusha isi Apostle James ri jisungu jiswe pong topo kabe po pengusha mukuso te tanuliro tela tonu po vor ari pengusha isi polenu the one born abnormal mirhi kem hedi penno ke mori jisungu kecha pole poto po puke shisu sunguli hakiji te meke kra jisu hilasi kecha sungu kecha riba Mary Magdalene sheri pengusha ima chau nuri te meke ni to vokeshni jisungu kecha uko sunguli deri pole thazakrobo rebi puke shisu secha poki kecha bala witnesses hako haza tusushi kecha liro dili kivi ket hawa ket thoza kecha to point out the truth of the gospel dili kivi hawa ket tuzo rilasi ket hawa ket tuzo mu jap hibe mu ke wa ko pupe japu chsho ke chsho me ke meti ke la po eyewitnesses hako za tu ke shmulie mo pole no thela thonu poto pokapi honuri pori japu me po isi polri damaska chaunu kho ke jiki oke penyo fe poto pokapi po pengusha he saw the risen Christ on the Damascus road Damascus chaunu no rilasi ka tao Christangu ke wa how ha Paul ke lunu po conversion experience uliro how ha de mo Bible zepu ha kazami ko Paul shecha ke krimi Jisu rilasi ka ta how ha ngu ke cha suje tubi jmo ke cha sepu mo Paul shiri apostle ko zo shiri sala dili ke vi how ha puge pe japu chege chinu it was the heart of their preaching oko japu die petenu pomelu mo posulu chidi how ha pe oko japu die ka jatho chidi pe pu pe japu chege ta sesmuli Jisu rilasi ke ta die how ha poke ko nimu how ha ma ke jatho ke sesmuli kuso tefen no ke di kerpo kuso tefen no ke di kerpo polenu dili ke vi how ha poke ko ni ke cha poesu vatsa there is power in the gospel dili ke vi how ha poke ko ni tu ze ke cha poesu so thake sesmuli ke krila monja pole pothopoginu dili ke vi ke ko how ha we potsa ke disho ke cha poesu sesmuli kuso tefen no moshli ropoe popasu acknowledge ba Tie zvo ke ta ke lhunu poki kim he ke chem hat thobo chia shi ke cha poesu acknowledge ke ba ugonguli he persecuted the church isi ke hu ko petsu pen ya ke cha poesu poto pusha poenu sala po vo ke ta ke lhunu po hat to hai ke cha bo chia ke chala poenu apostle le thono poki ke ha poi poto pongubi smo mo tsomo ke cha Zomo target poesus potopumulie musla poenu a chile smo get poesus acknowledge ba o past life nu hatokere kelhu jo haike chutonu utho umukiliki diliki vi kelhu theja hosel huda get zomo get utho umuli pozo shiri poesus mulie kusokerne mohasliro poenu deri isidi poe transition su sa tasha kusokernu deri ukepen yo pa ngukemeje la iside pochae no pa popasu vogeta kelu acknowledge sidi deri ukepen yo pa ngukemeje la iside po present life po embrace solide po titi kelu nu po sunum hapo chligeta po su sa tasha ukepen yo pa ngukemeje la po I am what I am because of the grace of God. Isi. Uke penya pa nguke mejela atie luke bao atie tsike bao su nguke mejela lazo isi. So la pole how no take shoot meta. He points to the grace of God. Uke penya pa nguke mejela tashaba. Uke penya pa ke ko tashidi. Uke penya pa ke ko nguke mejela. Mi poke lunu. Pom hato ke jatsa ke cha poesus puba. Paul he does not deserve forgiveness.
Temie ke leno leshadaliro, pole ke jovakile susunguli samo ke temibo. Bueno apostole to hanu, tsile samo toge temibo ke susunguli, ke krilamon, boy ke pen ngu metze ke tsahoha, ke hungu metze ke tsahoha, red toge susunguli. Mo po jinnu ke humi ke kra shigata tapageda, ke hu ke kra pekaki was susunguli, musula po voketa ke lunuwe. Ke jova ke le susunguli samo ke tsusuche dere pole o ke penya fungu ke me jeune po gitso ke liki po presentu teze ke liki po enu susu sedinu ke pele meko ki pugichuliro. There is power in the grace of God. O ke penya fungu ke me jeune po ke koja thor ke tsusunguli Paul ke lune rudi ke le homohoshuliro ke hupe tspenaya ke ja ke hupe kaya ka zamye potchdi rudi seleri su ZHAPU mi tsuto ke ta susunguli. But this is what the gospel does. Dili ke vi we ham hidi pum hato ke jasus tshia. Ubu utshbi ubu we soboshi ke ja ubu usilia. We ki ke jbo tshbadi sheha ke tsunu halesunu ubu volia. O ke penyefa nguke mejiwe pole soboshi ke tsusu chike di tisha pole pom hato ki ke tsubo tsayashi susu chike di tisha ke tsa uko susu nguli musla pol ke lu moshiliro. He was a changed man. Corinthia ko le sahonu tu ke shiki pole rudile ke ta themi pot shilide ke jo vakile ngutli ke ta themi pot shilide ke phumanu no rudile ke ta themi pot shilide mo po rudike le honu dile ke bi ha pole thezi seba ke cha honu thameti chalide dile ke bi ha thezi to dinu poenu dile ke bi ZHAPU mi chala ke ta. He became the greatest advocate of the gospel. Dile ke bi ZHAPU mi ke bi thobo chali ke ta uko sus puginunguli mu ke penyo fun you no cheke ta ko za siwe ha we. This is the mark of a child of God. O ke penye fa ke pele mi ko zasi ke mi ye thosh ha ke tsu singuli Krista hila sika ta we po ke ko we u cheke di tishia mo redi ke le ha we o ke penye fa vie mo ke penye fa no ke tsu zasi uzo ku so ke po nu sala po le pu ke tsu Paul shiri apostle ko shiri ha pupi mi petaya isidi po esus po ZHAPU se pusha Dile ke vi ka jatus Jesu Krista u ke pumala sisha kruwa hilasi kata susuzo mo dile ke vi hawe u pete u chike dishia ke tsusungulie tie u ko ke lhunu dile ke vi habu u chike di tishde me ke tsa ha u fusmoshnie tie Jesus tie ke sha mo hilasi kata ha nke lhunu ma Pori chike dishle moliro no soboshi ke tsusu chike dishle moliro no ha toki ke jobo chia shi ke cha no ha tori chike dishle moliro uko dili ke vir never ke cha ha we ke me tochwade. We have heard the gospel in vain. All those years of Christianity is nothing. Kepelemi ti chikera me pavo ke takino kepelemi choto ke ta ha we ke me tochda ke cha uko chedo ha le ke sala shike Radike le ha pole po angu me jike shu tedo chatamozo pole polazo zoe ha ke me tochwamozo. It is not in vain. Ke klamo na po rene ke liu pelle ke liu teze ke liu po esus sedil husdadi tehechde mu po esus sedi ZHAPU chegedala dili ke vi ha po chani tudamu po ke konida ke chesusunguli Jesu sie krua murhila sie kata hoga chmoliro tie dili ki vi hoga bamo ke cha ugo sus leshervi. There is no power ugo ke lhunu poke kodzde musmati we do tsas su chlivi we shoboshi ke cha sus sedi hutolivizo dere jiswe sit tushwade ugo ke pumala sit tushwade poe krutu hadazo moi mu poe hila sit tudazo ke cha ugo sus side Musulati dili ke vi ha vor ugo tsolide ti ugo ke pumanu no kadamozo. We are not lost in sin. Ti ugo mi pori ke pumanu no kadamozo ugo mi pori ke merjdi bamozo ugo khalide mu ugo ke mernide
Musula Jisue, Kesiemo Kepuma Penzawadi, Ukepenefe Jisu Christa, Bula Sile Daliro, Boy Sekem to get to a chippy Uchlivi, Kepumanu Ugosha Palashlivi, Kestiano Ugo Pupisina Shidi, Ugobu Kechachi Kefunu, Lily Viso. Jisu Hilasi Getala. Jisu Hilasi Getala, Titi Kelhunu, Ugo Kemerba, Muvor Geto Kelhunuri, Ugo Kemerbazo. Jisu Hilasi Getala, Gepuma Teponu, Gepuma Diechidi, Rosafatos Shiri, Ugo Shaprakili Mulide. We don't have to be slave to sin again. Gepuma Jokonunu, Gepuma Diechosato Morvide. Jisu Christa Hilasi Getala. Dili ki vi hawhala uko tie ke pele sedi hushali vide dili ki vi hawha uko pele tumusi tubazome dili ki vi hawha tie no soboshi ke cha kikim henge cha bonu nchake dishadega dili ki vi hawha kikim henge cha bonu non hato chya ka jagonu nchake dishwadi nchake me sashwadega tie rilasi ke ta ke kowe Ngim ha top poricha shamoli ro kemichi muke kakaja top nu bageche ugo susuru nashike dili ki vi hawe pelle ke tola dili ki vi hawe ubu lele ke tola mo dili ki vi hawe ubu sedio ke lunu lushke tola uke penya fabu ugo krishudi tie Uken lujo habu dili ki viu vazutudi poke konidi poke chanidi uko bu hawa sedi lusho ke limi chike pothalano a Filipiko po mefe teni ha proprie pothala chilido Filipiko po mefe teni nu ni ke lujo bu Krista dili ki viu ze ke vazudi luzoliki Ni ke lujobu Krista dili ki viu se ke vajdi luzoniki ni pubu uko krishdi uko bo dili ki vi chaho ha lepe tse lepe kiwamudi ha lepe ja ha bim ha ke ja tro ke chuledi ha tezeselimu ha bu upraya ka jamu ke lujobu ke vajdi lushke liu chli tenza uke benefubu jabe uko petego chasha uko krishke liu chli tenza je puti ke shago pastor bu se ke liu so chli